Sukaromlah, pengedar undangan, datangnya dari Karenglor, pindah tempat di Subermetan, mau tampil di pagelaran atas permintaan dari Cak Sukaromlah. Yuwun dipendampingi Cak Iya Ribun Karenglor, Untung Nadi Karenglor, Cak Bebun B Karenglor, Bebun Supriyadi Karenglor, Hasan Isa Karenglor, Cak Suki Hamid Sumberbendo, Ali Tiami datangnya dari sebuah gembol, Cak Paibir datangnya dari Poseng Leres, kemudian Sugeng Farid datangnya dari Barat, Pak Guru Kusminto Condro monggo tampil di pagelaran. Miyarsa sopir muneng kidul tintingane Cak Sukaromlah talemipun Karenglor, monggo mriki ala gunung sarian dipun dampingi Cak Iya Ribun, Cak Untung Nadi, Cak Bebun Supriyadi, Cak Bebun Epi, Cak Hasan Isa, Cak Soge Hamid talemipun Sumberbendo, Cak Ali Tiami talemipun saking sepo gembol, Cak Pai Abir sesarengan Untung Nadi, Pak Guru Kusminto dalemipun saking Condro, Cak Sugeng Farid saking Barat. Dari Tondit buka lagi Jos. Rana Iya mas.
Ayo Cak Hamim. Bila diserda bula hati bulas tenang cukan pon pada tapi jekasa bula niko pon rada adi anak dua pon pada raja Tak masalah le senajan tika pon rada ngapes tika ratin cuken ngode anak dua le beni angan duna pokok pada noroknya rebeleje bila bula kak Roni seela marah nyari tinakang kau tu pagena songor pepekus ikan niata sopa odi bisa sempurna bulan rason le sebalik mapan hari Jumat le sebalik nyaman kuadena maju nyari selarang udah kerabat tiga pas tojut pajengan atur selalu terima kasih tuan rumah nomor 3 Cak Sukar Romlah pengedar undangan di kawasan Karenglor ibu nabingi Cak Iyari pun untung Nadi kemudian terima kasih Ali Tiami, Cak Suki Hamid, Bebun B, Bebun Supriyadi, Hasan Isa, Cak Suliono, Cak Sutris, datangnya dari Kan Kidul, Cak Hamim, Pos Sangit, Ngisor, Cak Sugeng Farid, Barat, beserta kawan-kawan. Perhatian.